Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sail Choleji Choacuat Quasquitzin, Nikela Kulbalza Hunchik Lik Angel, Solok Salisantilhu. Lish Holumil Qatzol Balchiru Ligutana Inashche, Lish Halhokil Ruatin Likrist, Chirish Li Aquim. Sali Halhokil Ruatin, Li Nakatau Salihu Mateo capítulo 21, Chirish. Lach echal reli aquim, kamata kunak liqaqwa Jesús, kishkanab junk amokak, liseraqa in, sali capítulo 5 relihu Isaías, ut kishye lishkomon, sali capítulo 21 relihu Mateo, chirish lishtikila lishchol, lach echal reli aquim, nakanaw naklach echal aquim, han liqaqwa Jesús. Karach chikru kirush banunki liqaqwa Jesús linka kishbanu, Jun reblipatzom li nakataw salihu Isaías 5:4. Sali capítulo 21, ut versículo 23 relihu Mateo, liqaqwa Jesús nashquatz tzaqob li khalkhokil ru'atinain, naq lach echal re li aquim chan, kish to'oni rebach kalom lishchoch, ut kikochi nacht, abanan naq lach echal aquim, kaasut kish taqlaheb lishmos chan, li profet, hukanasheli santilhu, chishok bal ruli raquim, eblach to'onela in, kesh-chap eblishmos lach echal reli aquim, ut kesh-teniheb, tochre tal kesh-kamsiheb. Hokanashye Mateo 21, 34, toch 36. Sashrakik chan liqaqwa Jesús, kishkoshla lach echal reli aquim qain, naqteroshloq irach, kuite'eril chikulak li ralal, chan sali versículo 37. Abanan karu keshbano. Kesh-chap li ralal lach echal re, kesh-koshla hana in lita echanin re chishkhunila in, hakamsiaq chankeb. Ut tokanak rik in chishkhunil, kesh-chap, ut kesh-kamsi. Mateo 21, 38, ut 39. Lipatzom hana in. Arach chikru li inga kishbanu liqaqwa Dios, chirish li raquim, manak chirish lachmak. Shbanaqain khun li khalkhokil ru'atin li naatinak chirish, lishtikilal ru li ruchichoch nakishchoptesi liqaqwa Dios. Habana khun li shik na ilokre, ki raw li ma usilal sashbena ruchichocha in. Hokanak, makwan karulin ka kishbanu liqaqwa Dios likirurah shbanunkil. Maka. Nakanaw liqaqwa Dios kishqashtesi li ralal li khunah chiribil rekam ksaqaqabalao. Hokanashye li hu Juan 3:16. Sashkaba liqarra balao. Salihu Romanos 3:26 nashyenak li Dios inka kishke sa lishma keb li tenamit chan yal reshk utbal sa li kutana in lishti kilal. Narach nashye haan tik shol. Ut ti kobresiom re li napabank re li Jesus. Kuila in takapab liqaqwa Jesus. Ustakwanko salimak. Maka khunak li inka tatruk shbanunki liqaqwa Jesus re qakolbal. Chiru likam kchikhonalik. Qahultikaq naqlikam haan lishkulub lakhmak laq etol chaqra. Abanan kuitaqapab liqaqwa Jesús haan tishti kubresiru liqachuam chiru linibaqwal Dios. Maika tabi hana in hun reheb lishkut besinkil lishnimalish rahom liqaqwa Dios chiqisha naqkwan. Lishkrus liqaqwa Jesús kirisish kwankilal lima usilal. Kishbanu chishkhunil lihukyali kwan saaruq resh kolbal lakhmak. Abanan, chimoko kishsach tahkwi salihona laan shkwankilal lima usilal. Abanan nakanaw naksashkaba ishrahom liqaqwa Dios. Tokhyoshk eba liqahonal renak taqatsil rish ani litaqataqe, ani litaqapabre maliqaqwa Dios, malaklish balak lima usakwi. Ustanayo ko chitsaqong sa chishkhuni lishnimal rucha akilalain. Naknoko ilok chiru lishkrus liqaqwa Jesús. Nakakahkwi retal khok iyal khok rahil shkul liqaqwa sa shkaba iqamak. Haan ki iqank re lishmak chishkhunil ruchichoch. Re nakla atutlain inka tawsachq. Liqakul bal naqataw sa shkaba liqaqwa Jesús lak kolonel. Lihu Isaías 53:4 nashyenak liqaqwa Jesús. Kishkam sa shpen chishkhunil lishrailal lishyahel liriq liruchichoch. Inkan inaw kharusut nakopatzok. Kho nimal ut kho teram sak liqakolbal lishke liqaqwa Dios chiru lishkwankilal likam ha lishchuam liralal likhun chiribil. Hokanaqat koskwitsin liqaqwa Jesús han lishbanol chishkhuni lirailal. Anaqkwan
Maring at qeek anak tok Iraq habana liqaqwa Jesús nashchechi iqe naqsaqun kutan tish sach kwankilal chishquni lima usilal utusa chik kwankorikin rikina in naqaqob liqachol utnako oy bening naqsaqun kutan taqulmaq chishquni lain Antio shaqwe naqshinaguch benichiru li jun amokain saliqaq Ángel Tzolok Salisantilhu ninkela uqbal renaqtinaguch beni sa jun chikliqaq Ángel